Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakan hon kinong shna bat kinong penmi ya ka film khasi ka batamai, ya ka bala ai kerteng pengop, ya ka bala penbet penbiang da kakan hon Kiki Garret Film Productions. Kabana kan dengan Mbak Shillong, kila penbena syakipat ba nong sosnong ka jela Meghalaya. Bakin sepeteng biang kejeng penipat ba ya kene ke film khasi nadu ke arp sau terek mentau bena jemang arajar kat kendai hadu ke sau terek ujeliau arajar kat kendai habiju cinema hall Shillong la ban pen kemau hang ni baka film pengop kedai ke wei ni ki film khasi ke bala kreng bai ki pat ba nawan pai kai om tang hakis ngi poya Henry wada kas ngi ublairu u producer jong ni ke film pengop uba Dor Suchiang ha ka ji kendo bat kinong patai kubor ha ka arp wei terek mentau bena jemang arajar kat kendai Ulapan pau ke jingsungu ya ki pat ba nong song snong ke jela ki balawan ban aiman siem bat kersan da ka bawan pet ya ke ni ke film ha ka po berapan i pat ba ha biju cinema hall dang sian ha kisngi balalen te ha ka jene bat ke ni ke ba ngile pen i biang sa chisin ka de ba unil try hall khot biang ni ke te ba ka ju por da ka je asung thu jung nu ba ko ba nginang kwa hi ban su ban pen i su ya ke ni ke film na mar ba ka ni ke film na ma ke ngila ro bon hai ni ke film tema hakini ke mak ngipen i ko arti yo udang sumit no tang ka bai rut bai set ban ong ban dayo nong hadu atam pat dayo nong pat yo nong sumit tang ka bai rut bai set tang ka tai nang kami nanti nomor ba ngidang yo ban i tang arti yo tumo ngidang kami nanti bo pa ba ngwan ajin kersan